Chibai ule lalrem ruwa takhiang te kania BJP kai hruai India Sawrkar laipuiin chuan nizan thole ni April ni somni pani khan sipaite hna andu thala che turin thuneina apeta a National Emergency apuang lova sipaite hna hel tu dai tura zalen takle thaber tura an ngai anga che tura thuneina ape hian ngai tuana ati thui hle pahalgam in thana awangin rampum huwa buaina tur ala omri love ati nange indu na lai ya indu thalin wache to ram le ram in do po kan lani em lo hi ati na ti chungchang hi beng sika ngai tu anga yani anga po chuni se India hian April ni somni pania Kashmir hel che na kha changlet lawat hlir liam mai atum baulo ti alang chiang le zwalta a rong taka mi somni paruk zet nun na suat tu te kha threm lawa chua atum heklo chuti chungchuan ramrika na Pakistan atanga ron lut ru te thilti ani awangin India chuan Pakistan atin zon tlata chu tak chu buaina ani ta ani pahalgam in suan na khan India hian Pakistan amertel ani satli angot lova helkhoi ngama vullianin Kashmir vela che turin ral thuam le engkim nen aron tir lut ani ti ngai dan anei nge burawangin nimin tlaya high level meeting in sipaite hna thunei na apeta mai hi India le Pakistan ram pani te indo na mahruai ani theitlat wangani chu wangin sipaite kuta thunei na pek le buaina thlen thei dan tur chungchang tenen tuntuma hian kan belchiang le don ani thole ni April ni somni pakozan dar sari khan Prime Minister chenna lok kalian maka top security meeting nei ani a he meeting a hian Prime Minister chu chairman ni in Defense Minister Rajnath Singh National Security Advisor Ajit Doval Chief of Defense Staff General Anil Chauhan Army Chief General Upendra Dwivedi Air Chief Marshal Amarpreet Singh le Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi ten malak dan tur an soi ho ani he meeting a hian Sawrkar lamatangin Defense Minister le National Security Advisor te antela sipai lam atangin boruak longle khomwala sipai ho tulu te antel kim thewani hei hi ti dan phungpa ngai ani lova ti dan phungpa ngai anga inron khom na chu Cabinet Committee on Security CCS ani a chu pahalgam in thana athen nu khan voi engemaw zat an thu khom to na a vo in po hian an thu khom le don ani kan thria thiam zong turin i han soi thale teang Prime Minister Narendra Modi chuan boruak longle khomwala sipai ho tulu berber te baka anchunga thunei tu sangber Defense Minister telin in ron khom na a huai hota anzinga ramven himna konga thuron pethin tulu ber National Security Advisor po atela anni ho in ron khom chuan Sawrkarin hetiang thu hi soiho tura a chhop chhuwa po angai love indu thalin helho chu beita che umo ti in sipaite kuta anchet hun tur anchet dan tur le an bitum turte anda mi a Sawrkar enrolna chia an ngai lem lo Sawrkar enrolna chia an ngai lem lo kan ti mo kha ni e helhowin kan ram chu nge ya mi engemaw zat an ron thata hel zui dan turte an sim roi theina na phubalak le helho chu hremlawa chu reng lo tur ti ngai danin ram hruai tu teril ru alu akha tlat to awangin he top security meeting hian sipaite kuta thuneina a hlan mi a politics thil taka parliamenta soiho chiam chi ni in an ngai lo railway le soinoi omlo kan ti tur chiang sa ani alom an ti na ani berang chu ma se pahalgama mi somni paruk thattu te kha ramrika na Pakistan atanga ron lut ru te an ni miawa wangin helbeile tura sipaite kuta thuneina hlan hian engchin chi ange atin zona ramri akhamem ti te po puanzar tel ani tasi lawa India mi puite ang thawin khovel hian angai ven lo theilo ani taber mai ZawlaiDi channel hian
belhchianna rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin tlang fak ve zel theinan khongai in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia buaina bial Kashmir atanga Pakistan ramdung seina lai bera luipui luang lut Indus lui tui farkhat po pek ani to lawang ti in India chuan chia acham to a ram in kalpona khan pui ber atari le waga kong akhara India rama Pakistani omzong zong chuak vek tura thu pek an ni a Sawrkar ayo ram palai te po khwal thathlena thlen an ni to lo thu apuang zui boka insum don ton na zong zong ti to vek ani to boka heng zong zong hi invauna le inri grab na satli ani lovin indo tura inpua cha na ani tel tlatawangin sipaite kuta thunei na pek hian kouri atu thui em to ani thuthar thedar turin tlak berber the Indian Express te Reuters te Hindustan Times le adang dang te po in India in asipaite hena anzia dan angialangana le lin chuan cha turin thunei na pum hlum ape a ramrikana chet na po lo ruam han lok se India hian a Sawrkar ang chuan a khapin a khwakhir don hlek lo ti na ani sipaite chu an che chuak ngei to don chianga ramchunga buaina turte le ramdang te nena inkung kai na kong te po India hian vo in lama hian soihowa thlirlok tumin Cabinet Committee on Security anin ron khom le dona hei hian India sipaite chu an che chuak ngei to dona a thlen lo na chi in adang to ani ti min hriat tir India dan pui article somnga pathum na atanga somsari palina chuan cabinet le abik takin prime minister chu sipaite chunga thunei na pum hlum ape a defense minister Rajnath Singh chuan kanram himna turte kanin pum khan nan le kanram ake chiat lo nan eng inrem siam nama kan pom theilawang kanram hel ma tenwai bo turin kan sipaite hena thunei na pum hlum pe in andu thala chaturin mo phurna kan peto ani ti in kumsang ni le somni pathum July ni somni paruk khan alo soidai to ani ti in IANS chuan an puang eptupol tutema in Sawrkar malak dan le thukeu tluk dan hi soiselan tum lo thu an puang sup to hloma heti konga hian India ram political party te hi an lungrual thup zel Kargil in dona le sipai che na pui tham zet lo thleng to thina te po khan eptulamin Sawrkar thilti an dem chiam ngai lova mitin himna da khama aom to china chuan Hindu le Musalman te po in ngai dan le du dan an nei phir thui ngai lo kan Muslim puite an ni ti te Hindu tam tak chen na alom ti te po an soi ringai lova Sawrkar lai pui mevin beitul nia a hriat to chuan achim omzong in ram mi puite le abik takin eptu party hruai tu te an riam noi ngai lo eptu pol kai hruai tu Rahul Gandhi chuan pahalgam in thana awanga Sawrkar malak to dan le malak zel dan tura Sawrkar an thlop thlap ani tia soini omin Hindustan Times chuan nilai ni tu khian azia belhchianna buat sai thin kan ni boka thil thleng tharapiang kan jep tel zen ngai lo ma se thilin ka pup cho thil thleng poimo bik te ero puan tel lo zia zang ani lawa chu wangin hun kal to a kan let chang a om thei fo Pakistan khopui Islamabad atanga report siamin Reuters chuan Pakistan ramin intelligence report din tlak zet adona wangin sipaite chu inral ring tura thupek thar le an ni ti atar langa India chuan a sipaite a che tir thwai to dona an chenge nge don bok ti in ralrin na thupek ati chuak thar le a darkar somthum paruk chung chu nithum chungin India sipaite an che chuak to nge don ti in beina machon thei turin Pakistan sipaite chu Reuters tarlan dan chuan loin puwa cha lok diam turin an hriat tir thar le ani nilai ni April ni somthum hian Islamabad chuan thu chua siamin helna hrim le an chet na tereng reng adem em vek ani ti an tar langa India atanga beina ero lo thei lovin na takin achang len ngal zel ang ti in atar lang tel kher bok
India chuan palai tirin Afghanistan Sawrkar phongvuan tu Taliban Foreign Minister ain hmu pui thu kan tar lang to a Afghanistan le India an tandun chuan Pakistan chu an kar che theya chu Pakistan ramtana chiarhlen theina ani chungchanga belhchianna kan ti chhuah to ngai thadu emo ngai thanon le du tan video description a hian kan ron tar langa tuntuma chuan kan soinon to lo mai ani ang chu ma se Pakistan ram chuan India hrek tumin pen khatin ke a pen le ta a chuan ro kholna lian tak thlen don ma se atuarna sajok tur chu Pakistan bok ani le pek don ani Islamabad chuan India thlawna te chu Pakistan ram thlo khum a phal lo le pek to a kumsang ni le som pakwa a Pakistan ram balakot hmuna helbupui be ani awang khan Islamabad chuan aram thlo khuma zin alo khap dai to a Pakistan ram thlo hwal zet hnuwa European ram le Middle East vela thlo theina hmanga zin chu akong akwala athui to box sia wangin India tan sen so asang em thina ni ma se avatu po in ek ache ve don tho thung Pakistan ram thlo khum mana Islamabad chuan thlona te chi Boeing 737 pakhat zela US dollar zanga somriat ala a thlona lian chi Boeing 777 pakhat zela US dollar sangkhan le zanga thlenga lak chang anei fo chutiani chuan ani lo bera po Pakistan chuan ni tinin US dollar zanga somriat zel achan tina ani a India hian Pakistan thlo khumin chorwalin ni tin thlona zavel tal a thlo chhuatir thina ani lo bera po ni tin US dollar nuai khat vel tal a hlo zia don ni in first post chuan apuang hetianga Islamabad in India thlona a hrek awang hian India po in aram thlo khuma Pakistan thlona thlo arem ti lo thuain arin oma India hian aram thlo khum khap ve ta ang se Pakistan chuan China ram a thlo khum zel angai to anga tuifin ria chunga thuizet a thlo hnu in Sri Lanka atangin kwal in a thlok zel to don bok tina ani a avotu in ek ache nge don chiang sa ani thlona chang ani lova India hian aram hwal vel tu tuifin riat kumkhwa a ata chei to thin chu Pakistan tan man theilo tura a khwa khir chuan longmanga khovel ram dang te nena anin sum don ton na te po in atuarna sakhopa in shrek ton an kalpui mek dan thlirin India hian aram thlo khum le atuifin riata zinve hi a phal lo thuain arin oma Pakistan in atuang ati chareng phot chuan India chet dan tur hi classic anga khel lawani ati theyang Pakistan chuan India nena anin sum don ton na te ati top veka wangin nai takatanga acha lu zung thei dam doi te chu ram dang ten lem neya an thal chhon hnu chau a lei thei to dona chutiang bokin chini le thil dang po man to u chuaka a lei angai pha ta ani Pakistan tan chuan India hi akom seratan chuan abo chin ram azawlo lam hret ani International Monetary Fund IMF nena sum batreu asum puk rulna tura puk belle trok thin Pakistan hian India hrek atum vengot hi mani luchunga mailing che khom ang chau ani Pakistan Central Bank chuan Pakistan rama sumawan le zwaldon awanga harsat na thleng thei tur chungchang hi apuang zar le der to a thilman san na tur chu zazela panga point panga atangin zazela pasari point panga ani dor theini in antar lang kumchan ve kan chuan kai huna meu chuan Pakistan rama chuan inluaman atana thlatina cheng sing khat seng thin khan thlatin cheng sing khat le zasari somnga asian zia angai to dona thlatina cheng sing nga zet hlo thin po in thlatin cheng sing li sangruk zanga le som pakhat chau a hlo to tina tlukani a sum hlutna atlang hniam don miau awangin tlatinin sangthum zali somriat pakwa vel zel a hlo emo a choi bel emo don tina ani indona em ala thlen ma hau po hian Pakistan rama chuan bufai keji khat man chu Pakistan rupee zathum somli ani loi to a ar sakeji khat po Pakistan rupee zariat ani dor to International Monetary Fund IMF chuan Pakistan ram hausang na din hun chuan niam lama pan zela kumtir lama rampum huam mason na za zela pathum ni mek chu
nakin loka chuan zazela pahnih zeta atlaniam dor don ni in achut loka World Bank point Pakistan mi pui makta duai som chuang te chuan eitur an tla cham hle anga then khat phei chu ril tramin an tluhlum thei hial don ni in achut lok mek bok nikum kumsang ni le somni pali chau po khan Pakistan khuan India ramatangin ni tin khosak na a mamo thil chi hrang US dollar zathum le pangahu an choluta pahalgam in thana a thlena china khan Pakistan Stock Exchange po zazela pani zetin atlaniam hal dor to ani China ramin mason na hatho nana sumapuk tirte po Pakistan chuan arul theilowa sumpuk runan IMF le World Bank atangte in sumapuk bel zela anram sum din mun chemek zel alan chian em na chu anram leiba nei zat GDP po zazela pasari point pali zet animek ti in Wayon News chuan an puang khaile Prime Minister Narendra Modi chuan sipaite chu pahalgam in thana a helchen na awanga an malak na konga thunei na pumhlum apek to awangin kha chen kan soilan to lo India sipaite military exercise chungchang hi atop kharnan ian soizuai te ang pahalgam in suat na athen hnu lok atang khan India chuan asipaite chu exercise akraman ti mingpu in soizoi na le in enchin na anei tir nga la long sipaite chuan Arabian Sea nun chanan zira chutiang bokin Air Force point India ramlaili a anzir boka silai le ral thuam lian zo mangchi khomwala raldo mi te point Rajasthan state nun chanan zirbok ni in The Economic Times chuan April ni som ni pariat thotan ni khan tarla Jodhpura in khwar 12 core point Rajasthan thalera T90S Bismale Arjun MK1A tengrwal tenen nun chanan zira kumsang khat zakwa somruk pangale kumsang khat zakwa somsari pakhat kuma Pakistan laka India in nena achandan tektik tekha atakin anzirnon le a India le Pakistan in rina Rajasthan khu thaler ani a anral beina muntur Pakistan rampo arampum huapin thale ramro ani India hian aral thuam enge mozat te khu ama kut koi liaw ramdang siam an chok lu angot lo dewa asiam awangin Iraq indona khan manani to tia ramdang kut chuak fakle sel angkha a thei ve lawa ma se ramdang siam a leidu lo dana akut koi te hi aring zo tok hle ti a hriat theya enge mozat ti chawin kan soya ramdang siam ral thuam enge mozat aleya anei nga em ve tho wangani Jaipura in khwar Southwestern Command chuan Mi-17 helicopter mangin nunchan anzir boka hetiang tho hian Jalandhara in khwar Visra Kor te po in thlona manga in dodan anzira thlona atanga sipai tum tirte thlona manga in beidan le kumsang khat zakwa somsari pakhata Bangladesh Liberation War a tektikan lo man to te kha ne so taka len chuak le thei turin a inzir tirani long sipai te po in Arabian Sea ral thuam kim nen nun chanan zir boka Arabian Sea hi Pakistan ramin tuipui anhim nai na lai ber long chol mun le sipai mun pui te po anga na ani a Arabian Sea khera hetia nun chan anan zir hi ain tham lo thlak le ti du tan po ti om takani achan chu India Navy te chuan indo thlona phur tu long lian INS Vikramaditya an chop chuak ruau maya thui zz ka phak missile te an kap chuaka ramdanga tanga chok lu ni lo India kut koi missile te chau po in Pakistan ram a khoi lai po an sai phawek ti atakin an lantira chuta chapa nuclear ral thuam pai pon thei tui hnuai long te po Arabian Sea tui pui monga an tleng dum zal mayani Reuters le Al Jazeera te tar landanin Pakistan point line of control naya China siam HQ9 laipuite an hung ther fuka HQ9 laipuite mangin India atanga missile le thlona lut turte an venga JF-17 Thunder le F-16 fighter jet an nei ang te chu ramven na thopa in an thlok chuak renga fighter jet te an thlo chua renga wangin wansanga tanga India fighter jet te beina laka himnge an tumani inzirna anga soichi ni chia lo ma se Afghanistan ramatanga luruk tumte an ka chiama wangin Islam hel somsari pakhat zet an thi a Pakistan sipai thi an omle omlo ero hriat anilo achan chu
Pakistan khuan a chan thatna lam chau apuanga a torna lam reng reng a thoi po in a soi du tlat lo heti khopa boruak aso san to nu po hian Pakistan chuan a nuclear ral thuam te chu man mai thei tura in ring sa diam ni omin a soi cham chi a alung rual pui China le Gulf ram te chu India ne na in biak na aom theina na palai na thok turin a tur seka China ram ne na joint exercise anei chungchang a thuk tlata ma se China siam VT4 teng rual te chu Pakistan chuan akol nual to ni in Reuters le Defense Security Asia.com te chuan an tar lang Pakistan khuan US chuan tolol F-16 fighter jet anei nuala China siam 6th generation steel fighter jet telaka po duai big lo turangai an ni awangin Pakistan sipaite chuan an thlamuan pui hle a ma se intiam kamna enge mozat nei lovin US in aral thuam te a hral ngai lo chu wangin F-16 thlona hmanga India an beile beilo tur chungchanga chuan USA thunei na chin a oma Donald Trump le mani loka ronjin Vice President JD Vance te po in India beinana an man an rem ti mewangem ti hi ngai tua tham takani India ero chuan Russia kutchuak Su-30 MKI le French chuanvor Rafale fighter jet anei thunga Bharat kut koi liao liao tejas rual te khu van thengrenga indo thlona dangte ne na indo thei leilama amel ma te bei thei bok khomwal le long atanga thlok chuak thei an ni awangin India hian a chuang em a tejas MK1 te phei chu Indian Air Force 10 an lo hmang fo to a chu aya changkang zo ka an siam tejas MK1A te tejas MK2 te phei chu radar nei thale zual tura siam thlok chak tura zang khai le bom rizok te po phur thei tura an siam te ani awangin India hian in nga na tla ka angaya tejas fighter jet chi sang sang alo siam to te ba ka tuna hian longa tanga thlok chuak thei tur engine pani nei asiam le meka cover riata alapuan zar lawa wangin engzat chiange hetiang chi in do thlona hi India ina nei ti ero soi thei alani lo kumsang ni le som pakwa khan India donan Pakistan chuan F-16 fighter jet aron tho chua tir ve nge ya India in aloka pladai ti in tarlan ani kha finfiana mumal tak mutur om chia lo ma se khati laya Pakistan Air Force jet chiat dan ngai tua chuan India hian S-400 missile le Rafale fighter jet te tangrual chu anin tumtok vela angai ni in idrw.org le india.com ten antar lang